Damagag man ken ka nuay ayatan nakmetlang tagamin cangkap-kap nekan no disikat mangisawa adut sayang gusing kasla dinak paggugustuhan takino nam kampay agay ta sa diyang damagag man ken ka sinupuno nga datapuso tay kadi madamdam ako wenno siya piman anano mo kaya't kulat manigurado kaya't ko tay napaypayso tanarigat di may kulbo numang nimlimo taayat mo anya kadi di agpayso lugar to'y ayat ko anya kadit kaikaryan na pudno unay apuso di mo sawen nga awan sigurado nga ipatay ko biyak ko tinaulti anakin mo damagag man ken ka sinupudno nga datapuso tay kadi madamdamag ko wenno siya piman anano mo kaya't kulat manigurado kaya't kutay napaypayso tanarigat di may kulbo numang limlimong taayat mo anya kadi di agpayso lugar to'y ayat ko anya kadit kaikaryan na pudno unay apuso di mo sawen nga awan sigurado nga ipatay ko biyak ko tinaulpit anakin mo ipatay ko danga tinaulpit anakin mo. Alright, ayan, nagyaman kami apod niya nag-request si Damagik man ken ka no timakika okay ti sumaron